So unsa may naa diri ha. So anhi sa ta sa igbaw kay paghilom manok, paghilom sa ba ning manok ka eh. Sabaan jud ning manok ka jud ba. Anong sabaan man ning manok ka? Agoy, hindi mo gana. Unsa ko to? How to do this? Ang nga na rin. Ganito pala yan. Oh, ganyan pala yan. Yes, naraman din na ay. Naunsa ba oy? Sa ba ni manok dere? And then we are going to go down here because to si auntie. Hi auntie. Nah, di siya mamansin. Di mamansin si ate. Kay nonchalant siya kayo. Nonchalant kayo si auntie, di mamansin. Hindi siya agay, burik. Char. Ui. Buka na. You need to cut that. You need to cut that. And then you need to throw that over there. Ayan. And then you need to do this. Masa ka may tabo no kung patjon ko niya ba? Hala patay. What is happening, char? Ante, where are you? Hi, come on. Do not run away. OA ka naman. OA ka naman masyado. Hala, gibira na. Oh my goodness. Ala, gibira. Ano sa man? Hala patay. Oh no, don't. Ada nagkirig-kirig ang gitala.